obzir da je Udruženje protiv dijabetesa grada Novog Sada jedno od najstarijih društava u svetu, da postoji punih 53 godine. Znači, punih 53 godine promoviše i bori se protiv dijabetesa koji je postao prava pandemija u čitavom svetu, gdje Srbija spada, nažalost, prve po broju obolelih. To već više nije pandemija, nego polako prelazi u epidemiju. Sam čin da u Novom Sadu je obolelo više od 50.000 osoba sa dijabetesom, gdje je veliki broj mladi, u Srbiji 800.000, u Evropi 35 miliona, a u svetu 480 miliona. To je postala jedna jako opasna i masovna bolest koja u zadnje vreme zahvata mladu populaciju i ostavlja jako velike dijabetske komplikacije, čak i smrtne ishode. Mi kao najstarije društvo, odnosno udruženje protiv dijabetesa u Evropi, vodimo neprekidno kampanje u cilju ranog otkrivanja, preventivne edukativnih kampanja u cilju otkrivanja dijabetesa i sprečavanja dijabetskih komplikacija, da bi smo izbjegli stravične dijabetske komplikacije i masovne smrtne ishode. Dijabetes je tihi ulica, on ne boli, teško ga je razotkriti i zato se jako kasno i razotkriva. Zato mi sem redovnih naših aktivnosti koje radimo putem udruženja, putem masovnih kampanja po javnim mestima, po školama, vršimo i ovakve vidove kampanja koje imaju upravo humanitarni značaj u cilju podizanja svesti o dijabetesu o pandemiji 21. veka. Znači, ono što je jako bitno naglasiti, jedini pravi datum u svetu koji je od strane Ujedinjenih nacija donesen, to je 14. novembar, Svetski dan borbe protiv dijabetesa, čija rezolucija obavezuje sve lokalne samouprave kao i državu Srbiju koja je potpisnica te deklaracije o dijabetesu. Ovu manifestaciju dizanjem svesti o dijabetesu ima poseban značaj iz tog razloga što sam već rekao da u zadnje vreme je dijabetes zahvaćao većinom stariju populaciju, to je takozvani dijabetes tipa 2 ili narodno zovu starački dijabetes. Međutim, staračkog dijabetesa više nema, granica se pomerila za nekadašnjih 50 godina, nažalost na 20 godina, 15 godina, 17 godina, sad je najbrojnija populacija mladalačkog dijabetesa. Znači, to su mladi od 7 do 20 godina. I to su osobe insulin zavisne, znači odmah moraju preći na insulin da ne bi dobili stravične dijabetske komplikacije. Kroz ovaj vid humanitarnih manifestacija i akcija koji mi redovno svaku našu humanitarnu manifestaciju postavljamo na naše društvene mreže, na naš sajt, na naš Facebook, samim tim širenjem tog kroz društvene mreže podižemo svest i na neki način edukujemo mlade da se pozabave sa tom bolešću, da na vreme razotkriju koji su simptomi dijabetesa, da se na vreme razotkriju i edukuju kako prepoznati na vreme dijabetes i kako ga sprečiti. Ova manifestacija danas radimo je sa plesnim klubom Bolero. Izabrali smo baš taj moment jer je ovo danas jedan ipak svečani čin kada mladi maturanti Novog Sada završavaju srednju školu, što je u njihovom životu jedan dan koji se večno pamti i pravi jednu prekretnicu u njihovom životnom putu. I danas je zamišljeno da se mladima podele veliki posteri našeg udruženja. Simbol, znači, naš je plavi krug kao čitavog sveta i
i beli golub koji će nositi u kandžama plavu ružu, koja jednostavno sa ovog trga treba da simbolično obiđe čitavu Srbiju, čitavu Evropu i čitav svet sa porukom da iz Novog Sada, kao najstarijeg udruženja u Evropi, ode jedna poruka mladima širom sveta sa željom da na vreme razmišljaju o dijabetesu, da na vreme vrše kontrolu dijabetesa i da, a za one koji su već oboljeli, a njih jako puno, da sa željom da ozdrave od te za sada kronične nezarazne bolesti. Evo, danas smo malo pojačali ekipu. Ovde sa nama prisutna, moram prvo pomenuti Jelenu Marinković, inače ona je izvršni direktor Novog sajma. Mi smo se odlučili da ne mešamo politiku, pošto smo neprofitna nevladina organizacija. Iz razloga zašto smo baš nju izabrali da oficijalno otvori ovu manifestaciju, iz razloga što je to osoba koja je svim udruženjima pomogla u svakom pogledu. Ne mislim da je materijalno ni mogućnosti pomogla, ali zlatna reč i velika pažnja udruženjima koja ona radi jedina u Novom Sadu, ponavljam jedina, nažalost u Novom Sadu. Eto, 10-ak udruženja je mene zamolilo, a i naš upravni odbor, izvršni odbor, je čak insistirao da ona oficijalno otvori ovaj humanitarni deo koji posvećen mladim oboljelima od dijabetesa. Posle nje pozvali smo i zahvaljujem se kompaniji Misiju, sa kojom imamo fantastičnu saradnju. Prošle godine smo imali da je u Novi Sad dolazila aktualna Misija Srbije, koja je isto izvršila jednu humanitarnu manifestaciju podižući svest o dijabetesu na najlepšoj plaži, najmasovnijoj na Novom Sadu. Došla sa Krunom i Belom Kraljevom i delila flajere po strandu, delila nivoženskog krvi, delila pritisak, gde je ostalo jako finu sliku. I ta slika je obišla čitav svet i završila se na oficijalnoj stranici AIDF-a, Međunarodne diabetološke federacije. Znači, sve ovo što radimo, ipak sa ovog mesta upućujemo jednu finu sliku u Novom Sadu, upućujemo i stavimo jednu finu poruku čitavom svetu koji smo jako praćeni. Tako da smo ovog puta pozvali aktualnu mis Srbije, Mariju Cvjetković, koja je ovde sa nama, koja je se odazvala da takođe podigne svest o dijabetesu u čitavom svetu. Ona čak ima i više šansi jer je u toj poziciji. Da se njoj zahvaljujemo što se odazvala u ime kompanije, u ime njeno lično ime. Tako da će ona učestvovati na bini. Osim toga, ovdje su sa nama poznati naši sportisti, aktivisti sa plavim loptama, ali svi aktivisti Novog udruženja koji radi neprekidno kampanje ranog otkrivanja dijabetesa, merenja nivoa šećera u krvi, merenje težine, visine, indeksa telesne mase i ono što je sve bitno svakoj mladoj osobi na vreme uraditi da bi na vreme i da otkrili da li su oboljeli od dijabetesa ili ne. Znači, ovdje smo taj tim da im pojedinačno da im predstavlja, oni su ovako studenti završnih godina, neki su već diplomirali, aktivno se bave sportom, njihove plave lopte su na neki način simbol, plava boja je zaštitna boja našeg udruženja, a lopta je simbol sportskih aktivnosti. Jer u dijabetesu nijednog leka, nešto najbitnije jeste za rano otkrivanje dijabetesa, jeste sprečavanje dijabetesa, jeste bavljenje fizičkom aktivnošću, a s druge strane osoba koja je već dobila dijabetes, nijedan lek na svetu ne pomaže ako se sat vremena ne bavi sa fizičkom aktivnošću. Tako da su oni partneri iz strane fizičke aktivnosti. Ovde posebno bi naglasio dva svoje
osoba koja je zaista hrabro u današnje vreme. Mladi, teško je razviti barijeri od dijabetesu, iako je puno mladih, 7 do 20 godina, koji boluju od dijabetesa, to je dijabetes tipa 1, to su insulin zavisne osobe, koje 4 puta dnevno prime insulin i praktično oni bez insulina ne mogu da žive nijednog dana. Ali evo, mi smo ovde pozvali 2 studenta Slovskog univerziteta, Kopriviću Andriju, koji je student 3. godine Univerziteta Novskog univerziteta, koji nažalost ima dijabetes tipa 1, znači da 4 puta daje insulin, ali smo ga pozvali kao primer da osobe sa dijabetesom mogu da žive kao sve ostale zdrave osobe, da postignu sve rezultate na svim poljima i da nemaju nikakve dijabetesne komplikacije ako na vreme razotkriju dijabetes i ako žive normalnim, zdravim životom kao što bi trebalo da živi svaka osoba i koja nema dijabetes. Druga osoba je Knežević Jonče, koji je također naš aktivista i student Novog 4. godine Fakulteta statističkog vaspitanja, naš aktivista, također osoba sa dijabetesom, koji 4 puta dnevno prima insulin, bez insulina ne mogu da funkcioniše, ali s obzirom da poštuje i na vreme razotkrije dijabetes, on je danas zdrava osoba, bavi se sportom, bavi se svim aktivnostima kao i ostali mlade osobe, pa eto, možda bi dobro bilo da oni baš budu primer mladima širom Srbije i širom sveta, da dijabetes nije bolest, nego je samo stanje. Da se sa dijabetesom može živjeti normalno, čak i više nego zdrave osobe, pod uslovom ako se te osobe zdravo žive, bave sportnim aktivnostima i primenjuju pravila dijabetesa. Možda bi još trebali da predstavimo gdje su, nama je cilj ovde da promovišemo i ovu veliku manifestaciju obaranja svjetskog rekorda, odnosno kineskog rekorda velikog kola, koji će biti 5. oktobra, koji će također imati humanitarnu ulogu, gdje će udruženje protiv dijabetesa učestvovati u toj manifestaciji. Također, u cilju podizanja svesti o dijabetesu, znači da se ljudi probude da negde je dijabetes masovan, da je dijabetes da danas, ako 800.000 je u Srbiji registrovano, da još 800.000 ima onih osoba koji ne znaju da mogu dijabetes. Znači, na jednu registrovanu osobu ide po jedna osoba koja ne zna dijabetes. Jer to je najveći problem kako njih na vreme namiljati, kako njih na vreme razotkriti, odnosno oni da razotkriju da boli od dijabetesa, dok je još dijabetes na nekim normalnim granicama, odnosno početak dijabetesa, kad je osoba u preddijabetesom stanju, kad je on u nekim granicama između 7 i 8, onda se on može sanirati i može osoba da nikad nema dijabetske komplikacije, da živi normalno, za razliku od osoba također mladih koji ne znaju da imaju dijabetes, dobiju stravične dijabetske komplikacije. Nažalost, mi u udruženju imamo jako puno mladih sa 18 godina, sa 17 godina, sa 16 godina koji su izgubili potpuno vid, pošto dijabetes napada krvne sudove, periferne krvne sudove, bubrege, očni vid i nažalost su potpuno oslepili samo zahvaljujući da na vreme nisu razotkrili dijabetes. Tako je jako puno u Srbiji. Evo ovdje je predsjednik velikog kola koji sad organizuje gospodin Veselinović, koji organizuje 5. oktobra, tako 4. oktobra, veliku manifestaciju obaranje Guinnessov rekorda velikom kolu. To je zaista veliki događaj za Novi Sad, za čitavu Srbiju, ta slika će sigurno obići čitav svet. To je jedan fin događaj koji će imati ne samo kulturan značaj, nego i multikulturalan. Vojvodina je poznata po više nacionalnosti, jedno bogatstvo nošnji, običaja. Tako da ćemo kao udruženje podržati
tu manifestaciju. Udruženje će naše sa 2-3 hiljade velikih postera podržati i prati tu manifestaciju na Bugini. Pošto već najavljuju otvaranje, evo, dve rečenice, ako možeš samo da kažeš o toj manifestaciji, kad počinje, koliko traje, jer već živimo otvaranje manifestacije. Manifestacija Velikog kolovoza Ginisla održava se 4. oktobra ove godine. Praktično pravimo jedan krug oko jednog dela grada, to je Novog naselja, obuhvata 4 bulevara, Futoški put, Bulevar Evrope, Vojvode Stepe i Kneza Miloša. Za sad imamo prijavljeni preko 10.000 učesnika koji će biti u narodnoj nošnji. Pored tog glavnog što pravimo taj veliki krug, pravimo od 20 do 25 koncerta koji će biti u trajanju od sat i po vremena na raznim lokacijama širom Novog Sada. Volili bi da čujete i zaista osobu koja nam najviše znači, najveću podršku daje ne samo našem udruženju kao najvećem i najstarijem, nego i svim udruženjima u Novom Sadu. Pa evo, znači, Jelena Marinković, direktor Novog sajma, koja je uvijek dostupna u svako doba i možda da nije nje, možda bi posustali i danas. Uvijek daje podršku, uvijek je puna energije, što nam mnogo znači, i predsjednicima, svi smo mi zaposleni, svi mi negde radimo, svi imamo puno obaveza, a njena ta velika energija, ta velika humanost koja gaji u sebe nepoznata po tome, mi joj se zahvaljujemo u ime čitavog našeg udruženja, a ja uporedo i u ime još 10 udruženja koji su registrovani u Novom Sadu. Pa evo, ne kaže nekoliko reči i ona. Posebno mi je zadovoljstvo što sam danas deo ove jedne top priče. Svakako se zahvaljujem udruženju na pozivu da otvori današnju manifestaciju koja u sebi nosi humanitarni karakter, a to je da povećamo svest ljudi u pitanju dijabetes, pogotovo mladih ljudi, s obzirom na to da je dijabetes pandemija 21. veka i zaista svi treba da imamo svest o tome kako ne bi došlo do nekih negativnih posledica. Ovo je jedna slika koji maturanti podržavaju, odazvali su se nas podrže, koja ide u svet. Dakle, još jednom, svi koji su učestvovali u organizaciji, hvala im na tome, zato što su nam priuštili da neko misli na nešto što je lepo i humano. Ja ću se svaki put odazvati kada budem dobila poziv da to nešto što ja volim, za što osjećam potrebu, to je svakako da pomažem kada se ovakve stvari. Evo, sa nama je i aktualna mis Srbije, Marija Đetković, koja zaista puno doprinula da nam ipak da snagu i da izdržimo u ovoj jako teškoj organizaciji, manifestaciji, i kako je vreme, ali mi se nismo dali, ali svi zajedno kada daju podršku, onda i nama, organizatorima i predsjednicima, daleko lakše nego kada smo sami. Marija, šta je tebe motivisalo da budeš deo? Pa kada su humanitarne stvari u pitanju, uvek me sve motiviše. Ko će biti? Ja se uvek rado odazovem svim humanitarnim akcijama, kao i ovoj, i smatram da naše malo nekome znači mnogo. Jako sam ponosna na maturante što su i naučili taj ples i što daju poruku da je mladost u stvari lepša od humanosti. Kao predsjednik najstarijeg udruženja za borbu protiv dijabetesa grada Novog Sada, ja se zaista prvo maturantima zahvaljujem, novosadskim maturantima normalno, na ovako velikoj humanitarnoj podršci, angažovanju pod ovakvim vremenima, što ste posvetili svoje dragoceno vreme i pokazali zaista pravu humanost u cilju podrške svih mladih obolelih od dijabetesa kako u Novom Sadu, tako Srbiji, Evropi i čitavom svetu. Evo, pored mene su, nažalost, takođe studenti, možda skoro i vaši vršnjaci, koji su osobe obolele od dijabetesa, koji svakog dana 4 puta primaju insulin. Ali, eto, vidite, žive zdravo
postigli su sve uspehe na završnim godinama su Novosadskog univerziteta, aktivisti su Novosadskog udruženja i svi zajedno pobeđujemo dijabetes. Znači, još jednom, zaista vam velika hvala i volio bih jednim aplauzom da podržite taj dijabetes. Osim toga, dijabetes nažalost postao prava pandemija u čitavom svetu, gdje Srbija i Novi Sad prednjače po broju obolelih. Znači, ponovo govorim o osobama dijabetes tipa 1, to su mladi od 7 do 20 godina. Njima je i posvećena ova humanitarna manifestacija Plesom protiv dijabetesa. Ovdje sa nama zaista, što je velika podrška i nama, i meni kao predsjedniku najstarijeg udruženja u Evropi i čitavom izvršnom odboru i aktivistima, vaša podrška, vaše prisustvo, ali i prisustvo nekih osoba koji su na brzinu, da vam ne bi odzimalo dragoceno vreme. Da posebno pomenem, to je ovde s leve strane moje Jelena Marinković, izvršni direktor Novog sajma, koja zaista na predlog svih udruženja u Novom Sadu se odaziva u humanitarne svrhe, pomaže udruženja, pomaže mlade, tako da ćemo sada i napraviti jedan veliki kamp za sve mlade koji su oboleli od dijabetesa i insulin zavisne osobe iz Novog Sada i okruženja. Uz njenu podršku i podršku šire zajednice. Molim bih zaista, pošto nju najviše cenimo i najviše nam je doprinela, da ne odustanemo ni danas od ove manifestacije, da je pozdravite s jednim aplauzom ili zaslužila to. Pored toga, ovdje je pored mene i aktuelna mis Srbije, Marija Ćepković, koja je ipak, nije danas teško bilo dođe po nevremenu, po kiši, možda može sedne u nekom kafiću i da uživa. Ona je došla da podrži i vas kao maturante, jer bez vas ne bi bilo ništa, ali i da podrži sve mlade obolele od dijabetesa grada Novog Sada, Srbije, Evrope i čitavog sveta. Ova slika zaista koja je veličanstvena danas ovdje sa ovog trga, obići će čitav svet i završit će se na kraju na oficijalnoj stranici IDF-a, odnosno Svetske zdravstvene organizacije. Ja sam obećao, kao što sam i rekao, fotografije će biti postavljene na svim oficijalnim sajtovima, odnosno našim društvenim mrežama, pošto mi jako poznati, i najbolji par sa ovim posterima koji su simbolični, kao što vidite, plavi krug, to je simbol Novosadskog udruženja, plava ruža je simbol također Novosadskog udruženja, plavi golub koji nosi plavu ružu, on ga simbolično nosi kao neka poruka svim mladima širom sveta sa željom da ozdrave od dijabetesa i dogovorena je najbolja fotka, najbolji par od udruženja, lično od predsjednika, će biti nagrađen sa jednim 7-dnevnim aranžmanom u Herceg-Novom u nekim od hotela. Za nagradu za čitav ovaj trud. Osim toga, koga sam zaboravio da još pohvalim, smešno je da pohvalim glavnog organizatora plesni klub Bolero, on su zaista odigrali svoju istorijsku ulogu, vežbajući sa vama svaki dan, svaku večer, to je jedan veliki trud, ali na kraju se sve vrednuje. Drinku Milovanović, zaista veliko hvala njoj. I ovde su sa nama, eto, mogu da predstavim i studenta Novosadskog univerziteta, Andriju Koprivicu, koji ovde razbio barijere i došao da kaže da je osoba sa dijabetesom, da studira, da postiže sve rezultate, da 4 puta prima insulin i da to ne treba kriti, nego davati podršku i ostalim mladima koji nažalost teško žive. Teško je razbiti te barijere da je danas neka osoba sa dijabetesom, a sa druge strane Knežević Dušan, takođe student 4. godine Fakulteta za fizičko vaspitanje, koji u istoj situaciji
i njegov je veliki doprinos što danas javno izlazi u javnost i razbija barijere o dijabetesu. Ovdje su također naši aktivisti, sportisti, kojih ima jako puno, jer imamo 50.000 članova, ali mogućnosti nam nisu dozvoljavale da to danas budu svi ovde. I ja bih samo zamolio da simbolično bace, kako bih rekao izraz, možda nije dobar, bace plave lopte, jer su plave lopte simbol borbe protiv dijabetesa Novosadskog udruženja. Koje ih uhvati, ne bude neka vrsta sreće za dalji uspeh u školovanju, u životu. Vi ste sada na jednoj prekretnici kada završavate srednju školu i nastavljate dalje raditi. Ja molio da lopte bace, pa koje ih uhvati i nek to bude jedna simbolika. Sad bih vas zamolio pre nego što se pređe na drugi opcionalni deo, da podignete, to mi je jako bitno, te postere Stop dijabetes Novi Sad. Imajte na umu da će ta fotografija već od večeras obići sve portale sveta, da će obići naš poznati Face, sigurno da znate, naš sajt, društvene mreže čitave Srbije i regiona. Ona je jako simbolična, a osim toga obići će i sve mlade širom Evrope i sveta kao što je to bilo prošle godine. A najbolji par putem glasanja, putem SMS-a dobija nagradu koju sam rekao, kao što je to i do sada bilo već 5 godina unazad. Tako da bi molio ako možete još malo podignuti, još više te postere, ako mogu malo reporteri, novinari da pojedinačno snime čak i bliže, da je upadljivo, da se može proširiti, pošto mi svake godine menjamo te postere. Da li još treba? Da li može još malo više uvis? Da. Reci! Da, Olja, dajte podine, možda mu video evo, ja bi stvarno malo dozvolio da dve osobe koje su jako bitne i koji su najviše meni lično pomogli, verujte, sve ovo danas teško organizovati, ali pošto znamo šta radimo, onda nam je to posebno drago. Ako pomažemo ljudske živote, ako spašavamo mlade da ne dobiju dijabetesne komplikacije, onda je to neka satisfakcija u životu. Pa bih samo zamolio još da aktuelnu mis Srbije Mariju Ćetković da kaže nekoliko reči, pošto će ona promovisati grad Novi Sad i naše društvo i dalje po čitavom svetu. Samo 2-3 rečenice da se obrati prevashodno vama, znači prevashodno vama, jer da nije bilo vas, ne bi ni mi uspeli danas u ovoj manifestaciji koja će zaista obići čitav svet i znate da smo mi dobitnici mnogih visokih nagrada, priznanja, svetskih, znači koji vrednuju naš rad. Evo ja bih zamolio da sa par reči pozdravi prevashodno one čija je najveća zasluga, to su maturanti novosadskih srednjih škola, da. Dobar dan, Novi Sade, dobar dan, dragi maturanti. Zaista mi je čast pre svega što sam pozvana da podržim ovu humanitarnu akciju i uvek se rado odazovem svakom pozivu. Drago mi je što ste se okupili u ovolikom broju uprkos lošem vremenu. Dajemo poruku da, iako smo mladi, umemo da budemo i humani i da je mladost mnogo lepša uz humanost. Želim da pozdravim plesni klub Bolero što je izdvojio strpljenje
i vreme da nauče ovi dragi maturanti ples. Uživajte, ovo je Dan Novog Sada, Dan Srbije, Dan Evrope i Dan sveta. Plešimo! I mir u svetu, naravno. Evo da vas više ne bi mučili, ipak moramo, ja stalno pomnjem, svi se razilaze, mi ostajemo i dalje da radimo, uključujemo se u obaranje Guinnessovog rekorda 4. oktobra. Udruženje će tu imati veliku ulogu, 50.000 osoba mladih Novosađana će se uključiti u obaranje velikog kola u Novom Sadu, gde će se jedna fina slika otići u svet. Pa bi sada još samo dao reč ipak osobi koja nam zaista najviše pomaže u gradu Novom Sadu, ne samo nama kao našem najstarijem udruženju u Evropi, nego i svim ostalim udruženjima, a to je ponovo Jelena Marinković, izvršni direktor Novosadskog sajma, koja je sa leve strane ovde pred mene. Samo 2 rečenice i molim da je pozdravite jednim aplauzom iz tog razloga što nam zaista jako puno pomože. Dragi maturanti, dobar dan. Drago mi je da vas vidim u ovolikom broju i hvala vam što ste se odazvali današnjoj manifestaciji Ples za Evropom, koja svakako ima humanitarni karakter, a to je da ovom predivnom slikom pošaljemo u svet poruku da se mora podići svest o dijabetesu, pogotovo kada su mladi u pitanju, s obzirom na to da je definitivno dijabetes pandemija 21. veka. Želim se zahvalim svima koji su učestvovali u organizaciji današnje manifestacije i vama želim da poželim puno sreće u životu, puno sreće u daljem školovanju, takođe da uvek imate na umu da je zdravlje nešto što je najbitnije, da je to najbitnija stvar i ako imate zdravlje imate sve u životu i želim vam da budete pobednici u životu. Hvala!
diskoteka Limuna, naravno nas čeka žurka. Puno vam hvala